Sviranje na klaviru je pre svega mentalna predstava. Ono što čujemo kada muzičar seda za klavir je poslednja stavka u nizu, jedan linearan simbolički oblik. Wertheimer, pijanista. Umetnik mora da bude disciplinovan. Ja se osjećam kao da najzad negde pripadam. Ne treba da budemo genijalni da bismo bili jedinstveni. Pozno ovoploćenje prostornog i neuređenog fenomena, poznatijeg kao misao. Ne znam odakle dolazi ta nezaustavljiva potreba da proizvedem ton kada ugledam dirku.